Abakristo turagowe nimba ari mu bantu kwanza mu bantu batishimye n'abantu bakijwe ariko batazi Kristo. Ukajya mutasenze ngo jebega ngo ntegamiye Bibiliya ngo mapepa zantere. Iki gitabo iki habe nuko yisegura imyaka 30 tarakimwe cyo gufasha utazi ivyo kivugamo Yesu. Ico kuye kumenya n'uvugwa muri iki gitabo. Kucisegura nta kintu cyo gufasha. Ko ndabaho urugero rw'ibintu bito tugenda dufata tugakura mu Mana tukabigira ikidini ngo nisegure Bibiliya ngo amapepa ntiyonyegera. Kampuni nyinshi zandika bino bitabo niz'abapagani turabishura bakazandika mwari mubizi. Azakunda kuvuga ngo abanyafrika ngo we are cast muravyumva. Turavumye. Impamvu ngo tuba mu bukene ngo turavumye, ngo impamvu ngo tubayeho ubuzima bubi turavumye, impamvu ibintu bitubaho bibi haba ingwara ubukene biki ngo nuko tuvumye. None bakavuga ngo impamvu tuvumye ngo nivyo basogokuruza bacu bagendeyemo by'ubukoniko n'ivy'ubupfumu n'ibiki n'ibiki. Ariko ivyo bintu ni kinyoma cyakindi kibireka babwiriza kwa gatandatu. Shima Imana yanje iteka ngusabira uko nsenze kuko numvise iby'urukundo rwawe no kwizera kwawe ugirira umwami Yesu n'abera bose kugira ngo gusangira ko kwizera kwawe kubabere ukugira akamaro ko kubwo kumenya icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo. Amen. Amen. Ningigiye twaza tuganira on Sunday when we are talking twavuze ibintu dufite muri Kristo Yesu. We said things we have in Christ Jesus. Turavuga ngo abakristo we said that Christians hari ubukene runaka tudafite muri twe. They have some poverty in them. Hari ubukene tudafite muri twebwe. There are no poverty in them. Paulo yandikira mwene data Filemoni. Paul went to Philemon. Yamwandikiye ibaruwa avuga hejuru ya mugenzi we ngira ngo yitwa Onesimus mu Kinyamurenge. He wrote a letter talking about the colleague. Yari yagiye amwibza ibintu vyiwe. He was telling him things. Bahura na Paulo. Then he aramubwiriza. He preached him. Arangiza kumubwiriza arakizwa. After preaching, he was also a Christian. Paulo arangize amwandikira letter. And Paul wrote the letter to him. Ku gice cya gatandatu on chapter 6 aramubwira ngo I pray that you may partnership with us in faith. Yes. Aramubwira ati nkeneye yuko dusangira mu byo kwizera. Mu yandi magambo genda bacane nawe hari. Thank you. Mu yandi magambo abakristo narababwiye ngo ntabwo dufite ikibazo cyo kwizera. Abakristo ntabwo dufite ikibazo cyo kubura urukundo. Umwanya mwinshi dufata tuwufata dusengera ivy'Imana yaduhaye aho kuwufata dukoresha ivy'Imana yadushizemo. Narabwiye ngo amasengesho abiri Imana itazigera isubiza. Isengesho rya mbere Imana ntizigera isubiza ikintu urimo urayisaba gukora kandi yaragikoze. Icya kabiri Imana itazigera isubiza mu masengesho yawe Imana ntizigera ikora ico yagutegetse gukora. Mu yandi magambo dufata imyaka 3 turi mu cumba c'amasengesho dusenga kugira ngo abantu bakizwe, ariko ijambo ry'Imana rikavuga ngo bazakizwa nibagira gute nibumva. Mu yandi magambo kwizera bizana no kugira gute bizana no kumva. So abatarakizwa bafite ikibazo cyo kutizera bitewe no kutumva. Turi kumwe bene data. Abizeye narababwiye ngo ntabwo dufite ikibazo cyo kutizera. Abantu runaka twumva yuko kwizera bigenda bifite ingano runaka. Imana yaduhaye ikigero kingana c'umwuka wayo. Mu yandi magambo nta muntu ugira umwuka mwinshi kuruta uwundi. Kwititiza kwanje sivyo bigaragaza yuko ndi mu mwuka kuruta umwuka wawe. Turi kumwe bene data. Keneye ko twiga. So Imana yadushize mu rukundo. Ijambo ryayo rivuga ngo yadushize, icongereza kivuga ngo he has poured out his love. Mu yandi magambo yadusutse mu rukundo rwayo. Nta kibazo tufite cyo kudatwunda kubera yuko urukundo rw'Imana niko rutuye muri twebwe. Urukundo rwacu ruri fake, ntabwo rukomeye, ntirunashoboka. Nkunda kubwira abantu n'amasengesho dusenga tubwira Imana ngo Mana ngo nkeneye kubukunda cyane ntiwona bishobora. Usivye Imana yonyine iduha urukundo rwayo kugira ngo urwo rukundo rutubashishe kwikunda. Mu yandi magambo nta rukundo dufite twaha Imana usivye gukoresha urukundo rwayo muri twebwe. Ndi mwamuzi.
imbaraga z'Imana zigaragarira mu vy'Imana yadushizemo. Niyinga ndimo ndashira introduction y'ibyo twavuze, naravuze ngo ikibazo dufite abakristo ntabwo babwirizwa ngo bizere Imana, kuko impamvu twakijwe nuko twizeye Imana. Ico ahubwo abakristo bigishwa buri gihe nuguhindura imitekerereze yacu kugira ngo tumenye. Paulo yandikira Filemoni yaramubwiye ngo nkeneye kumenya. Mu yandi magambo, dufite ubukene bwo kutamenya, dufite ubukene bw'imbaraga z'Imana, dufite ubukene bwo kutamenya, kubera yuko nimba Kristo atuye muri twebwe, the fullness of God, Imana ubwayo ituye muri twebwe. Nimba Imana ituye muri twebwe, imbaraga z'Imana zituye muri twebwe. Turacari kumwe bene data. So ntidufite ubukene bw'imbaraga, yaduhaye umwuka wayo. Ntidufite ubukene tukiyumve yuko nta mukristo uri powerless. Ntibibaho. There is nta powerless Christian uhari. We are so powerful kubera yuko dukarinze, dufite ubumana muri twebwe. Narabwiye ngo ikibazo dufite ni imitekerereze yacu itakira gukomera kw'Imana muri twebwe, kuko Imana tuyirebera mu bintu runaka aho kuyirebera mu cirico. Muri psychology 60% y'ingwara tugwara ziba mu bitekerezo byacu. Umukecuru umwe Burundi yari yaje kuriya nyine bazava ruguru bakashikira ahantu azi wacu, arangiza aravuga ngo hari icuma hari hanze nko barapima ingwara ngo araje kwipimisha. Ndabwira ati nyabuno araje kwipimisha kumeze neza, nti waje ga ngurwaye ngo aripimisha. Agero yamasanga gwa ingwara zose za diabete, iryo joro yamye arembasha mu bitaro, araremba umuriro wamuza. Isi yo ngwara yari ayifite cyangwa yari mu bitekerezo ziwe? Ibitekerezo zamemeje ko agwaye. Impamvu nimba abantu bakigendera uko bagenderaga kera nuko bakicizera yuko ari babandi baribo. Paulo yaranditse aravuga ngo umuntu wese ya muri Kristo Yesu ababaye iki? Ababaye icaremwe gisha. Mu yandi magambo, Christianity is about identity. Nuguhindurirwa identity yawe ukava muri position imwe ukaja mu yindi position. Ubwo nibwo bukristo. Ubukristo ntabwo ari behavior modification, ntabwo ari uguhindura utuntu runaka, kuko twongutwo n'abapagani bo duhindura. Ubukristo nukuva muri position y'urupfu, muri position y'umuntu wa mbere watuzaniye urupfu, tukaja mu yindi position muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo nta kindi shaka gusibye Kristo Yesu wenyine. Tuweze manchwa. Hallelujah. So Christianity is about position. Turi muri position yo kuba muri Kristo Yesu. Rero nihuta ivyo twavuze, twasubiye mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 25 kugeza ku murongo 29. Aho Paulo yagiye asobanura, aravuga ngo bwabwira bwari bwarahishwe, aravuga ngo bwaje noneho gwishuka, aravuga ngo Kristo muri mwebwe. Bwira mugeza ngo Kristo muri mwebwe. Twaravuze ngo ababayeho mbere, ubundi ubushobozi cyangwa ubutware Adamu yagiraga ntabwo ari bwo dufite. Adamu yagenderagwa n'Imana, ariko ntabwo tugendererwa n'Imana. Imana ituye muri twebwe. Ntabwo tubayeho nka Adamu, dufite indi dimension irenze cyane. Narababwiye ngo ababayeho mbere bagendaga bifuza kuba muri position turimo. Ibi nivyo bifuzaga kubona, ariko turacasenga ngo Imana impa imbaraga za Eliya. No, ufite Kristo muri wewe. Sinzi ko mamu. So dukenera ibintu bito byizagendaga bibaho, utuntu duto kandi dufite Kristo muri twebwe. Ntabwo dukeneye imbaraga za Eliya, kuko Eliya ntabwo yagiraga Kristo muri we. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka w'Imana yamanukaga kuri Samson, yarangiza akamuvaho. Nta mwuka w'Imana bari batunze, dutunze umwuka w'Imana. Ijambo ryayo riravuga ngo uwo azabana namwe ibihe byose. Mu yandi magambo, twashizeho garanti y'umwuka wayo. Umwuka w'Imana ni garanti yayo yadushizeho yuko nta na rimwe Imana izigera idutererana. Oh, hallelujah. Paulo yandikira Filemoni aramubwira ngo nkeneye kubimenya. Ntabwo yamubwiye ikibazo cy'imbaraga, ntabwo yamubwiye ikibazo cy'urukundo, ntabwo yamubwiye ikibazo cyo kwizera. Yaramubwiye ngo the understanding, kubimenya sasa. So dufite ikibazo cha lack of information, ntabwo dufite information y'icyo Imana yabashe gukora. Kandi reka nkubwire, ikitwishe nuko tudafite n'ubukene bwo gushaka kumenya. Ivyo twigisha, ivyo tugenderamo, naza mbaho urugero, ibintu buri abiza bidudeza muri amakanisa yacu. Hari wigeze kutwigisha i Burundi muri Gerizode z'ama bahaza.
aratubwira ngo agiye kutubwira ngo Paulo ngo kuntu ngo yamaze imyaka 2 atiyogoshesha. Ikanisa riranezerwa, abamama bararira nibo bagira amarangamutima ngo Paulo ngo ntiyogoshesheje. Wumve kandi akama yumva umunezero tukama twiterera, undi ngo ningera mu ijuru ngo inzu yanje ngo izabiri hano niya Paulo iri hano, tukama twishima, tukama twumva ubutumwa bwa nivyo dukunda, nivyo twiberamo. Narabwiye ubushize undi we yamyaza azi wanje nimba ari hano nakazi kiwe, arambwira ngo hari ijambo sinzi umuntu yavuze, ngo yaravuze ngo yoba ngo Imana ngo yazaga ngushira abantu ivyaha vyabo mu duhanga ngo mwese ngo ntimwoza. Mu mutima nawe namubwira ati nawe ntiwoza mu ikanisa, ntiwoza. Ibi ngibi twiberamo vy'udukomantere, tukumva twarashitse, tukumva ni igitaramo camanutse, igitaramo cashushe. Ibi ngibi tavyo Paulo yigeze abamo. Twanga kwiga, twanga kwicara ngo tubumbure Bibiliya, nico kintu twanga. So dukunda komantere zamura amarangamutima yacu. Ibi ngibi no mu tubari vyohaba, ibi ngibi zo kuranga amarangamutima. Paulo aramubwira ati sasa nkeneye ukumenya the understanding. Paulo asengera aba Efeso yaravuze ngo open the eyes of their understanding, bafungura amaso y'imitima yabo kugira ngo bamenye. Mu yandi magambo nta hantu muri Bibiliya Paulo yigeze asenga ngo Imana itanga imbaraga, ahubwo buri gihe yahoraga asenga ngo Imana ifungura amaso y'imitima y'abantu kugira ngo babone imbaraga Imana yabahaye muri Kristo Yesu. Haleluya. Turongera kandi turavuga ngo ababayeho mbere yuko Kristo atura muri twebwe ubwo bwiru bari limite kubera ko Kristo ntabwo yabanaga nabo. None uno munsi tugiye gukora continuation yaho twari twaragejeje. Reka rero dusome igitabo ca Luka ni igice ca 15 umurongo wa 11. So turavuga hejuru ya imbaraga dufite mu Mana mu kumenya abo turimo muri Kristo Yesu. Luka ni igice ca 15 umurongo wa 11, ni histoire y'umwana w'ikirara. Pastor yo dusomera. Luka 15 umurongo wa 11, umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mu mugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nje inzara insinze hano. Reka mpaguruke nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage turye twishime. Nuko kuko uyu mwana wanjye
yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Amen. Amen. Imana igumugisha. Uwo mugani dusomye n'umwana w'ikirara, uhereye ku murongo wa mbere yavuze nk'uko abakristo benshi tuvuga. Yaramubwiye ati data impa ibintu byanje. Ubundi abakristo tubaye mu buzima, Imana tuyifashe nk'umuntu tujaho mu gihe dukeneye ubufasha runaka. Niyo mpamvu abaswahili bise gusenga baravuga ngo ni kuomba, kuko mu yandi magambo so tusenga ariko dufite ibibazo aribyo dukeneye ku Mana. Imana tuyizaho dufite ngo ni pe, tuba tuje gusaba. Umuhungu amaze kugenda, impamvu bibiri mwita ngo ni prodigal son. Prodigal son ni umuntu wabaye dependent ku giti ciwe, yavuye kuri dependence y'Imana, ashaka kwitwara uko iwe yumva ashaka. No, igice cya 17 biravuga ngo yigarutsemo, when he came to himself, arangije guhindura imitekerereze yiwe, arangije kumenya yuko harimo source yiwe aho yavuye hahari, ngo asubira kwa se. Ise aramwakira. Aho nashatse kuvuga cyane iryo jambo pastor arangije asoma, Ise aravuga ngo kuko yari yarapfuye ariko ubu ngubu akaba ariho. Iyo Bibiri ivuga hejuru yo gupfa, ntabwo ivuga gupfa, kuko uyu mwana ntabwo yari yarapfuye. Gupfa muri Bibiliya icyo twita ngo ni death, ni separation. N'umwana watandukanye na se, n'umwana wavuye muri provision za se, n'umwana wabaye dependent ava kuri se. Yabaye umwana w'icyangazi kuko yavuye kuri dependence za se. Mu yandi magambo, icyatumaga umwana b'umwana nuko yari afite se. Ikinezeza nuko aho yagiye hose ntabwo identity y'icyo yari arico kigeze gitakara, yakomeje kuba umwana nubwo yari kure. Halo? Mu yandi magambo, kugenda kwiwe ntivyamubujije identity y'icyo arico nubwo yatakaje provision ziba mu Mana. Nivyo rero nibo navuga, kutamenya abo turi bo mu Mana ntabwo bibuza ko tukomeza kuba abo turi bo, kuko twamwakiriye, ariko bibuza provision y'icyo twakagombye kwishimira mu Mana. Mu yandi magambo, dushobora kwitwa abakristo ariko badafite benefit y'icyo twakiriye, y'impamvu turi abakristo. Mu yandi magambo, dushobora kwitwa abana b'Imana ariko tudafite shares mu bwami bw'Imana. Bibiliya ibivuga neza, ivuga ngo we are heirs. Mu yandi magambo, turabaraganwa na Yesu Kristo. Oh hallelujah. So nta separation ihari. Uko Kristo Imana imubona nikwe tubona muzi impamvu, kuko Imana itubonera muri Yesu Kristo. Hallelujah. So Imana nta muntu Imana izikenera kubona. Imana izikenera kubona Yesu gusa, ngo twaje kwigaragara turi muri we. Mu yandi magambo, tuvuye muri Yesu Kristo ntabwo turiho. Paulo yaranditse aravuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ntabwo twari dufite ubuzima. Nkunda kubwira abantu ngo n'aya magambo tuvuga ngo nahaye ubuzima bwanje Imana, ntayo wabuhaye kuko ntabwo wari ufite. Wari upfuye usize ibyaha byawe, ntabwo wari ufite ubuzima bwo gutanga, ntabwo wari ufite ubuzima bwo guha Imana. Ubundi turavyorosha, nta buzima twari dufite. Mu yandi magambo, utukuyeho Imana hariho urupfu, dukuyeho Kristo hariho urupfu. Impamvu Imana tureba ikishima si uko twishimiye, ahubwo nuko itubona mu mugabo umwe yishimiye, ari we Yesu Kristo. Paulo yaranditse mu gitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo but this man, ariko uyu mugabo ariko uyu mugabo Yesu, ariko uyu mugabo usarire. None se nimba Paulo mu maretre yose yanditse, ubundi Paulo na Petero yabanye na Yesu Kristo live. Umunsi umwe mu gitabo cya Matayo ni igice cya 17 umurongo wa 2, Petero ngira na Yohana, John, Peter na Yakobo bazamutse umusozi. Barangize kugera ku musozi ngo Petero abona Yesu Kristo ngo atangiye gukayangana mu maso, ngo atangira gukayangana mu maso, ngo arebe ngo abona Eliya na Elisa, Eliya na Mose bahagaze iruhande rwiwe. Ngo Petero yumva ibyishimo biramutashe, kubera yuko Abaheburayo, impamvu Paulo yandikiye Abaheburayo, ndizera ko ari Paulo wacanditse, arababwira ngo Yesu Kristo aruta abamarayika. Arongera kandi aravuga ngo Yesu Kristo aruta Mose. Nuko Abaheburayo, the Hebrew, the Jews, bizeraga yuko Mose ari umuntu urenze cyane bagakwiye no kuramya.
none Petero abone Mose, abone na Eliya ari we wari uhagarariye abahanuzi bose babayeho, na Mose wari uhagarariye amategeko yose, aravuga ngo tugiye kwibaka, ngiye kubaka ihema, ngiye kubaka abangaba baguma ahangaha. Ngo haza ngo ijwi riva mu ijuru riravuga ngo uyu niwe mwana wanje mumutegere. Mu yandi magambo Imana yazi confirminga ikisi cyo gihe cyo gutegera Eliya, ikisi cyo gihe cyo gutegera Mose, iki ni igihe cyo gutegera Yesu Kristo. Mu yandi magambo ikisi igihe cyo kumva opinion z'abantu. Umuntu ntiyobwiriza ngo avuge ngo je ko ndavyumva gutya. Bibiliya ntabwo ari ukuvyumva, Bibiliya ni uko Imana yabivuze. Bibiliya ntabwo tuyivuga uko tuvyumva, ntabwo ari amarangamutima yacu, tuyisoma uko Imana yabivuze. None Petero aza kwandika mu gitabo ciwe, ngira ngo ni igice cya mbere, aravuga ngo twamukozeho, aravuga ngo twamukoze. Mu yandi magambo naramubonye, ndamuzi live twabanye nawe. Ariko Petero aze kuvuga nako Paulo aravuga ngo mumuzi mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Mumuzi mu buryo bw'umubiri. Abantu baramwibesheho. Kristo tuvuga ntabwo ari Kristo wari uri mu mubiri, tuvuga Kristo wazuta akazuka, tuvuga Kristo wapfuye akazuka. Paulo yaranditse aravuga ngo Kristo yataza kuzuka mu bapfuye, ngo ibi ngibi mbabwira aba ari impfabusa. Dufite ubuzima mu Mana kuko Kristo ari muzima. Genda usome Bibiliya yose Kristo arangize kuzuka. Petero yaragera abwiriza abantu 3,000 birabwiriza, yaravuze ngo wa wundi mwabambye yarazutse. Mu yandi magambo ubutumwa bwiza buri mu gupfa kwa Yesu Kristo, mu kuzuka kwa Yesu Kristo, kuko aho ngaho nibwo butumwa bwiza bukubiye. Haleluya. Twotinda mu bindi bene data. Naza mbasetse ejo bundi ninga akababwira ati abantu basigaye bigisha inzara z'abakobwa. Umuntu akamatinda ngo abakobwa ngo basabisiga inzara, tukama dutinda ku nzara z'abakobwa. Tuzigire gute? Abantu botinda ku myambaro, abantu botinda ku tuntu utungutu, ututuntu imyambaro n'inzara ngo nabidefirije, tukama tubaririmbira n'indirimbo. Ari indirimbo numvishe bazaririmbira abakobwa bisinze inzara. Kandi abantu bakama banezerwa. Hari uwanyandikiyeho hanze warambwira ngo uriya mugabo ngasafa ngo iriya ndirimbo akutizo tujyajyana uko inzara niki cyaya kigufasha. Muracankunze. Inzara uko indirimbo yo kurimbira inzara z'abakobwa uko niki kukubatse muri Yesu. Ariko uko ndishimira amakorari y'iki gihe abaririmbye bose usari indirimbo zimaze guhinduka. Sinzi nimba nijewe abantu ko baririmba Yesu, none umuntu akagira n'impamvu zo kwishima. Naho abantu twatinze mu tuntu. Reka dusome muri Yohana, reka nisomere mu Cyongereza muramba bare igice cya 16 umurongo wa 13. Umwanditsi hano aravuga ngo but when the Spirit of truth came, he will guide you into the truth, and he will also speak. He will not speak on his own, he will speak only whatever he hears, and he will tell you whatever yet to come. Aravuga ngo umwuka w'Imana, the Spirit of God, ngo namara kuza. So umwuka w'Imana ni nde bene data? Umwuka w'Imana ni umwuka wa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo yabwiye inuma, arabwira ngo ngiye kubategurira, aravuga ngo ho muzaba niho nanje nzaba. So ivyo yazavuga ntabwo yazavuga amazu yandi twiteze, yazavuga gutura muri twebwe. Kristo ari hehe? Ari muri twebwe. Kristo atuye muri twebwe. Reka turaza kubigeraho. So ntabwo tubezinga autorite y'Imana bitewe n'ivyo twebwe tubona, ibitekerezo, abamarayika tukumva. Ntabwo tubezinga Imana icyo ari cyo bitewe n'uburyo tubona ibintu. Ntabwo tubezinga gukoremera kw'Imana bitewe n'utuntu dutoya. I Burundi pasiteri we twarabanye i Burundi arabizi, hari icumba twagiraga ahantu bita ngo ni mu Kigobe. Jewe n'inshuti zanje biri online nabo baraza kubibona. Umwe yitwa Apollinaire undi Patrick. No twari tumaze iminsi 3 tutajya tutanywa n'amazi. Jewe ubwa mbere mbikoze kuko sinari mbimenyere. Umunsi wa gatatu inzara irankubita kabisa. Inzara irankubita ku buryo nagize inyota nkababwira ngo ngiye koga, naho ngiye gufungura amazi y'irobine nkayanywa, nkazarantega kantu. Ariko idini ni ribi. Idini rizerikira kwereka abantu kandi ibintu bitanahari. Nuko noneho twadutarama umwuka arambwira, nikaho nazaga afata ibiheko ntabizi. Umwuka arambwira ngo hari ikintu kiri muri dushe, genda uharebe. Mwumve kaba bashize urungwano James T arazi ko naje nazaga mbifata, nari mubi cyane. Bunyine sinzi aho byagiye, nimba byarabuze nimba bisigaye bintinya. Nuka numva ijwi rirambwira ati genda
muri dushe urabona ikintu ibiga mpamvu mbabwira n'ukuri kuko biri online abo twabanye mu cumba barabizi nuko namanjaga muri dushe pashike ndasenga ndasenga mbanza kirere kukireba neza ndangize mbona igikeri c'umweru dedede sinzi nimba muri akibona je nibwo gambe nari mbonye igikeri c'umweru igikeri c'umweru umweru de nuko ndampamagaraga bene data twari kumwe mu cumba dagatimwe fasha igiheko umuriro uratse turazamutse neza icika zaba nuko turagihudumiyaga ndabwiye ati tugikubite gatucisha wacazana inkoni ngo gikubite ndabwiye ati sasa hari umuntu nimumvishe ngo yigeze gufata igiheko ngo intoki ziracika kandi ga sindi tayari ko intoki zicika cyo gihe nari umucuranzi wewe ngwino ugikubita nuko gaturagikubita kirapfa mu gitondo tugende handi twagisize turakibura namavuga ati noneho ngiye Imana iramanutse twe tubuze igikeri twamye twumva umuriro watse naza ngaje kubwirira akabanza akabivuga ati twafashe igiheko buce turakibura amape titwo bezinga gukomera kw'Imana kubikeri sinzi ko mwamwumva ko pashaka kuvuga gukomera kw'Imana ntibigaragara ngo nuko wabonye igikeri cyangwa ibipapuro n'aba magician bano bisi bazabikora ubundi mu gitondo nasomye akantu kuri internet ubundi bazakunda kuvuga ngo abanyafrika ngo we are cast muravyumva turavumye impamvu ngo tuba mu bukene ngo turavumye ngo impamvu ngo tubayeho ubuzima bubi turavumye impamvu ibintu bitubaho bibi haba ingwara ubukene biki ngo nuko tuvumye none bakavuga ngo impamvu tuvumye ngo nivyo basogokuruza bacu bagendeyemo by'ubukoniko n'ivy'ubupfumu n'ibiki ariko ivyo bintu ni kinyoma cyakindi kibi reka mbabwira impamvu the Germans abadagi bari mu bantu ba mbere bakoze ubugome abo twita ngo n'abanazi bwo kwica za miliyoni z'abayuda na za miliyoni z'abantu ariko reka mbabwira ubu nyine Alemanya iri mu bihugu biteye imbere mu buryo bwa manufacture ku isi yose ntabwo bakenye kandi arabicanyi babi abanyafrika se twishende ntabo twishe abanyamerika kagaba tamfunga ndeke kubavuga tamivumi tubaho imitwe yacu zitwemeza ivyo tutarivyo ubundi nukomeza kubona information zikubwira ico utarico uzakomeza kwizera ico utarico ugende kuko utariko nukomeza kwakira information zicurico uzahindura imitekerereze yawe ugende kuko ijambo ryawe rivuga nimba birivuga ngo uko Kristo ari nanje nikondi haleluya nuvuga ngo uzagenda ka Yesu Kristo ndafite ubwoba bw'ibindi bintu kuko nzi neza yuko uko Kristo ari niko nanje ndi iyo tuvuga ngo Kristo ari niko turi ntabwo hariho limitation uko Kristo ari niko turi nitubezinga gukomera kw'Imana mutundu dupfuye nabi utundu dutoya ngo wasengeye umuntu aguye hasi ukamumva ibitangaza bya imbaraga z'Imana zamanutse nta mbaraga z'Imana ziri mu kugwa hasi n'abatizera Imana bazabagwisha buri munsi kwamiriza no gutitira izo simbaraga z'Imana kuririmba cyane izo imbaraga z'Imana ziri mu wizeye wese umuntu wese wakiriye Kristo afite imbaraga z'Imana izindi definition dushiramo sizo mbaraga z'Imana nitere ndazamuka nca mwidirisha izo simbaraga z'Imana naragurutse va ku musozi nja kuwundi izo simbaraga z'Imana imbaraga z'Imana ziri muri Yesu Kristo muracankunza ariko uko niko kuri nta na hamwe bibira Paulo ibingibi tubamo Paulo ntavyo yigeze akora ntabwo intumwa zigeze zibwira ubundi hari wazumbwira ejo bundi cyumweru gise arambwira ngo sasa ngo twebwe ngo tuza dukoresha ngo ibifu by'ibibwirizwa ngo niko ijambo ry'Imana riva ngo no kubita mushwara ukamukira Bibiri yivuga ngo ibifu by'ibibwirizwa ni umuntu Imana guhinduka Imana ikaja ku musaraba ubwo nibwo bupfu bw'ibibwirizwa ntabwo ari ibingibi tubona ntabwo Imana yigeze kuduha gahunda i Burundi iratubwira ngo tuje gusura umuntu wiwe ngo nidushika ngo tujye gusa ngo niturangiza dusohoke tudasenza iyo si ndambi uko se ukenera kujya imbaraga z'Imana ziri he aho ngaho ibintu by'Imana twabigize excuse yo kugera ku irari z'ivyo dukeneye kugeraho gusa turacari kumwe twoheza Imana icubahiro haleluya iryo ni irari uko nugukenera kujya
kandi yamye ivuga specific ngo barateka inkoko iyo ni inzara tamani ndaho Paulo ntigeze abwira abantu arabwira ngo nije kubasura muzatekera inkoko ngo nindangiza ngende yarashitse abwiriza Kristo iyo niyo message twahawe reka dusome Bibiliya ndangiza Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 niwe wadukijije ubutware bw'umwijima yes akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda yes Abafilipi ni igice cya kabiri umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 11 Abafilipi igice cya kabiri umurongo w'9 kugeza ku murongo wa 11 nico catumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ayibyo mu ijuru cyangwa ayibyo mu isi cyangwa ayibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana data wa twese ihimbazwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turacari kumwe. Nakeneye ko twigaga ta power ihari ariko muntegere niko kwisi. So Paulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo yatuvanye mu bwami bwayo bwo mwijima nababwiye ngo gukizwa ni position yadukuye muri position runaka idushira mu yindi position runaka y'umwana wayikunda. Hano Paulo yandikira Abafilipi ababwira uburyo Kristo ngo yamushize hejuru y'ibindi byose yamushize hejuru y'ibyo tubona byose. Umukobwa umwe yigeze kumbwira ngo baramubwiye ngo impamvu ngo barozi bazamuroga ngo bakamufatisha ngo hari ikintu akwiye gukora kugira ngo yikureho imivumo y'uwo munsi ngo nazavuka mu gitondo ngo ntakavuzukire ku gitanda mu kuboko kw'ibumoso ngo azavuzukira ku gitanda mu kuboko kw'iburyo. Mwumva kunta abantu barusha ko murumva ngo bamubwiye ngo ntakazavuzukira mu kuboko kw'ibumoso ngo aragira ngo umunsi mubi ngo aragira bazayita gute mu Kinyarwanda mikasiro umwako ngo azavukira we wumve buri gitondo ukamuvuka ukamuvuga ngo se ndavukira he. Wumve Abakristo turagowe nimba ari mu bantu kwanza mu bantu batishimye n'abantu bakijwe ariko batazi Kristo. Ukajya mutasenze ngo jebega ngo iyo ntegamiye Bibiliya ngo mapepa zantera iki gitabo iki habe nuko woyisegura imyaka 30 tarakimwe cyo gufasha utazi ibyo kivugamo Yesu ico kuye kumenya n'uvugwa muri iki gitabo kucisegura nta kintu cyo gufasha ko ndabaho urugero rw'ibintu bito tugenda dufata tugakura mu Mana tukabigira ikidini ngo iyo niseguriye Bibiliya ngo amapepo ntiyonyegera kampuni nyinshi zandika bino bitabo n'iz'abapagani turabishura bakazandika mwari mubizi banyiri ama CEOs y'abatayipinga bino n'abantu batarakizwa nikiraka babahaye abandi information y'ijambo ry'Imana rivuga niryo rifite imbaraga ntabwo Bibiliya gitabo. Umugabo umwe ngo bigeze kutubwiraho nigiraga baravuga ngo umugabo ngo yigeze kugenda ngo agura ikirato ngo arangize kugura ikirato ngo munsi y'ikirato ngo hari handitseho 666 666 ntimuyizi Illuminati ngo arangize ngo yicarana n'abandi ba pasteur ngo aricara ngo agira ukuguru nka gutya undi mpasteur ngo abona munsi y'ikirenge ca pasteur handitseho 666 yamakomesha tukomashita tuwambaye Illuminati pastor ati wambaye Illuminati ati pastor amase nambaye Illuminati gutatereba mu kirato pastor garambura arebe asanga nyine handitseho 666 pastor araseka aravuga ati kwa useka kandi wambaye Illuminati aravuga ati Bibiliya ivuga ngo Yesu Kristo ngo Satani yamushize munsi y'ibirenge bya Yesu. Oh haleluya. Mu yandi magambo tizangenda mukandagiraho sizi ko mamuzu yahinduye imitekerereze yiwe uko yaza kuba rundi n'ukuri tuba tugiye mutuma iminsi 3 gusengera amapepo yinjiye mu kirenge kubera ikirato. Ko muri ukuntu imyumvire yacu yatanganyise. Bibiliya ivuga ngo Kristo
ngo the devil ngo has been put under his feet. Kristo azagenda kandagira satani guki. No, Bibiri ikavuga kandi ngo Kristo niwe mutwe w'itorero, natwe ngo turi urugingo. Mu yandi magambo, nimba Kristo ari umutwe natwe tukaba urugingo gwe, satani ari munsi y'ibirenge vyane, munsi y'ibirenge vyawe, munsi y'ibirenge vyawe. Twamugize a big deal. Buri gihe turamusingiza, buri gihe turamuvuga, twafashe umwanya munini tuvuga hejuru ya satani kuruta kuvuga Yesu Kristo. Haleluya. Kuko Kristo niwe nzira, Kristo niwe nzira, Kristo niwe tuvuga. Ubundi nkunda no kuvuga ngo hari gihe tunaririmba tukavuga ngo yaje guca inzira. Ntabwo yaje guca inzira, yaje kuba inzira. Niwe nzira. Ntabwo Kristo yaje kutwereka ngo ngiri inzira, ntabwo yaje gushiraho inzira, yaje kuba inzira. Niwe nzira, niwe nzira y'agakiza. Aravuga ngo niwe nzira ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uje kwa data atamujanye. Kandi uwo data, reka tubisome mu gitabo cya Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere. Murambara umwanya wanje urageze. Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere. Yohana 14 umurongo wa mbere. Reka duhere kwa kabiri. Aravuga ngo ufite bireka inyamurenge nadusomere pastor arabakoze. Yes. Komeza munsi. Komeza. Komeza. Yes. 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 Nushaka worekera aho ngaho. Yesu Kristo arimo arababwira ati nije nzira itugeza kwa data. None bakamuza se kwa data, uwo data ninde? Kristo akababwira ni jewe mwamureba. Mu yandi magambo, Kristo niwe nzira itugeza kuri we. Haleluya. Kristo ni nzira itugeza kuri we. Data niwe Kristo, Kristo niwe data. Nta mana zitatu zihari. Kristo niwe nzira itugeza kuri we. Yesu Kristo yigeze gusanga Mariya yarize cyane yababaye, mwene se yapfuye. None Kristo avuga hejuru y'umuzuko. Mariya aramubwira ati ndabyizera yuko umunsi bazazuka, umunsi umwe tuzongera kandi tukababona. Kristo aramubwira ati ntabwo mpaye mvuga fitire, nije kuzuka. Mu yandi magambo, Kristo niwe mwanzirishi yo kuzuka. Kristo ntabwo ari utugeza kuzuka, Kristo niwe kuzuka, Kristo niwe nzira, Kristo niwe byose, Kristo niwe mahoro, Kristo niwe tubwiriza. Nta yindi definisi hari hanze y'agakiza usibye ko Kristo ari byose muri byose. Arambwira ngo data ni jewe, ubonye jewe ubonye data, kuko ari jewe nzira ikugeza kuri jewe. Biracangaye. Kristo niwe nzira itugeza kuri we. Ntabwo yaje kutwereka inzira, yaje kuba inzira itugeza kuri we, kuko ahari niho turi. Yagiye buri gihe akuraho ivyo twebwe twumva yuko bitugeza kuri we, agenda twereka yuko nta yindi nzira usibye we. Ubundi isezerano risha Kristo utaragera mu gitabo mu nyandiko, Bibiri igenda ivuga Yesu Kristo ikavuga ngo n'umwana w'ikinege. Yohana yaranditse aravuga ngo kugira ngo umwizera wese adapfara, uwo mwana w'ikinege ngo yemeye ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi yemeye kugira ute gutanga umwana wayo w'ikinege. Paulo arangije kuza yandika amabaruwa, ntabwo yigeze avuga yuko Yesu Kristo ari umwana w'ikinege. Impamvu Bibiliya yamwitaga umwana w'ikinege nuko yari umwana w'ikinege, niyo Mana yonyine yabaye incarnated. Imana yahindutse umuntu, Imana yavutse mu mubiri. Ariko nyuma mu baruwa za Paulo ntiyigeze amwita umwana w'ikinege. Yaravuze ngo niwe kuzuka, ngo niwe fura mu bazutse bose. Mu yandi magambo, Kristo niwe watubanjirije, kuko ngo twapfanye nawe. Haleluya. Twapfanye nawe tuzukana nawe. Niwe fura
Oh haleluya. Niwe fura mu vyaremwe vyose. Ntabwo ari umwana w'ikinege. Ni fura yarazuse tuzukana nawe. Yicara twicaranye nawe. Nimba Kristo yicaye mu buryo bw'umwuka, natwe twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka. Nimba Kristo yicaye mu buryo bw'Imana, bisobanura ngo ni ubutware n'ubushobozi. Natwe twicaranye nawe mu butware n'ubushobozi. Ushobora kuba utavyumva. Ushobora kuba muri wowe utumva yuko nta mbaraga zihazigenda. Reka nkubwire, nta na rimwe uzigera uzumva zigenda. Ariko zizabonerwa mu gusohora ijambo ry'Imana no kwatura ibintu bikaba. Speak, vuga ibintu bibashe kuba. Impamvu abantu bakizwa nuko tubabwirira ijambo bakabasha gukizwa. Rero kumenya the understanding of the authority, kumenya ububasha twahawe, kumenya ubutware twahawe, nico kiduhindura. Kubera yuko dufite position y'Imana. Hari ijambo riza riducanga ngiye kurangiza Abaroma igice cya 6 umurongo wa mbere rivuga ngo, Abaroma 6:1 haravuga ngo, what shall we say? Shall we on sinning? Shall we on continue sinning? Ngo se ngo dukomeze dukora ibyaha kuko ubuntu bwabonetse. Bibiliya y'Icyongereza King James zibivuga neza. Iravuga ngo se can we continue in sin? Mu yandi magambo, ese dukomeze mu cyaha ni position. Ntabwo abantu bamenye ubutumwa bwiza bakomeza kuba muri position y'icyaha. Iyo position twayikuyemo twashize mu yindi position. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo yaratwambuye adukura mu bwami bw'umwijima adushira mu yindi position iri kumwe na papa wawe. Twicaranye na Kristo, aho Kristo ari niho nawe uri. Narababwiye ngo ijuru ntabwo riri. Ntabwo riri, tuvuga ngo tuzaje mu ijuru tukama tureba iriya mu kirere none twanarima gukandagira Satani tukama tugira uki kwamubwira ngo neza wamukandagira. Satani ntabwo atuyanga. Kandi ijuru ntabwo riri. Ni mu buryo bw'umwuka. Ubu Kristo ni uburyo bw'umwuka. We are not humanistic. Turi mu buzima bw'umwuka. Mu yandi magambo twicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka. Kadusoma ijambo rya nyuma. Murambabara nasomye amagambo menshi sinkunda gusoma. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Aho ngaho niho ndangiriza. Matayo igice cya 6 umurongo wa 33. Nushaka kurekera aho ngaho. Ubundi nkunda kumva kuvuga abantu benshi bavuga, bamwe bakavuga ngo jewe ndumuvuga butumwa ngo nzambwiriza urukundo rw'Imana, abandi bakavuga ngo jewe nzambwiriza ubuntu, abandi bakavuga ngo jewe nzambwiriza kwizera niho domaine yanje, abandi bakavuga ati naje domaine yanje nzambwiriza hejuru y'amategeko, abantu bamenye amategeko y'Imana, abandi bakavuga ati je domaine aho nzanumva amavuta yanje ari nahanga. Ubundi ikintu kimwe twahamagariwe, kwanza njewe ntabwo ndumuvuga butumwa w'ubuntu. Nta n'umuvuga ubuntu baho, nta n'umuvuga butumwa wo kwizera. Ubundi ubuntu ni portion y'Imana. Haba ubuntu, hakaba kwizera, hakaba urukundo. Imana ifite ibintu byinshi bigize Kristo kuba ari we. Keneye ko mu nyumba. Nimba understandinga uwo Kristo ari we, then usobanukiwe ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Ko muranyumva? Nimba wumva Kristo, kuko abantu barabitandukanyije, ngo uyu nguyu ngo niwe ubwiriza ubuntu, ngo uyu nguyu ngo akunda kubwiriza ibi. Ntabwo twaha Imana, ntabwo iri mu ibice. Kristo ntabwo ari mu ibice. Kristo numwe ni muzima. Ibi bindi tuvuga ni portion. Ubuntu ni Kristo, kwizera ni Kristo, urukundo ni Kristo. Ntabwo twahamagariwe kubwiriza portion imwe y'icarico. Twahamagariwe kuvuga Yesu Kristo wese. Rero umwanditsi hano aravuga ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose tuzavyongererwa. Ubwami bw'Imana ni iki? Mu gitabo cya Luka Paulo yarabivuze neza, nako umwanditsi yarabivuze neza. Avuga yuko ngo ubwami bw'Imana Yesu Kristo bamubajije ngo igihe buzaza, aravuga ngo murabutegereje, kuko abantu dutekereza yuko ubwami bw'Imana ari ahantu runaka, ari kirere runaka. Yesu Kristo arabwira ngo ubu ngubu bubarimwo. Mu yandi magambo, ubwami bw'Imana ni Kristo uri muri mwebwe, ni identity y'Imana ituye muri mwebwe, ni Kristo utuye mu buzima bwanyu. Ubwo nibwo bwami bw'Imana bubarimo. Ntabwo dutegereje kuzaba mu kindi kirere runaka. Ubwami bw'Imana ni Kristo uba muri mwebwe. Kristo utuye muri mwebwe, nibwo bwami bw'Imana butuye muri mwebwe.
ubuturo bw'Imana buri mu mitima yacu. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza tuza dukunda kuvuga ngo it is too good to be true. Ni ibintu ntabwo bizokumvikana kuko biraryoshe cyane kukubwira Imana ituye, kandi gikiza gitangaza tuba turirimba tukavuga uburyo Imana ituye muri twebwe, twarangiza twoje gusenga tugasenga ibitandukanye n'ibyo twaririmbye, tugatangira tukavuga ngo Mana twibuke, Mana ngwino uture mu mitima yacu, Mana ndagukeneye, Mana ngwino, kandi uko wazurima ngo Imana ituye muri wewe. Confusion mu bakristo, confusion. Nimba tukiririmba ngo Imana ituye muri twe, warangiza ukayamagana ngo ni kuzi ntabwo urakizwa. Nimba usenga ubwira Imana ngo igaruke mu mutima wawe kandi wazurima ngo ituye muri wowe, ntabwo urakizwa. Nimba uzurima ngo Imana yarakogeje n'amaraso yawe, warangiza ukavuga ngo ntabwo ndi umwere ngo ndi umunyabyaha, turakizwa kuko uzurimba ibyo twumva. Dukwiye kuvuga ibintu duhagazeho, information ikwiye kujana n'imyizerere yacu, nico twemeye mu Mana. Ubwoba tugendana ni ukutamenya abo turi bo mu Mana, ni ukutamenya agaciro dufite mu Mana. Nico kibazo dufite. Kandi bituharaje inshinga, ibitunejeje, ibidufiteho imbaraga sivyo byagakwiye kutugiraho imbaraga. Dusigaye dutegura ibiterane, tugategura ibiterane tugiye tukumva amakuru y'abantu runaka. Nagiye muri Amerika namaze imyaka 3. Amerika ukangisha abantu Amerika ahijya, umuntu akamubwira ngo no munsi ngo ndababwira amakuru yo muri Amerika. Amerika dufite ubukene bwo kutamenya Imana, dufite ubukene bwo kudakenera kwiga. Inyigisho zarabuze mu bakristo, dusigaye dukenera igitaramo gishushe. Je nshimira na pasiteri cyane mbona bishigakirije kugira ngo abantu twige tumenye ijambo ry'Imana. Dukuri bikundi mu bantu, stagikundi cy'abantu runaka ngo ikikundi hari igikundi cy'abantu bizeye Kristo cyonyine. Hari igikundi cy'abamenye Imana, hari igikundi cy'abashaka kumenya Kristo no gusobanukirwa icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Kandi reka inambabaza no munsi nambwiye ngo simbwiriza ndagiye kurangiza, nuko abantu basigaye barakazwa. Undi yaravuze ngo se ngo abantu ngo bohora baririmba ngo Yesu Kristo ngo ntazi n'indirimbo zihari. None se turirimba ibiki? Nimba tutavuze Yesu tuvuga ibiki? Kandi ga noneho umuhungu umwe icumweru gishize we yamya ndeba kandi yarakaye, abantu bagira kamera ngo usanga ngo utarasoma Bibiliya. Sasa je ntabwo ari ukwiyemera, ngira ibitabo abazi mu wanje byinshi nzasoma cyane, sinomara iminsi 2 ndafashe igitabo nsoma. Ariko mbabwije ukuri, ukunda afashe ngo mbabwire Yesu kibi nyine mpaye mbabwira, nuza nkababwira ibiki bindi, mbabwira amakuru ya Ukraine n'Uburusiya, mbabwira amakuru y'intambara, mbabwira aya makuru. So duhindure imyigishe, duhindure imivugire, duhindure kamere yica abakristo twahamagariwe, tuvuge Yesu Kristo, tumaramaze kuvuga ivy'agakiza twahawe. Nimba twarahamagariwe kuvuga Yesu Kristo, tubikore, tugende tumuvuge, tubwire abantu z'umusaraba, tubwire abantu izo Kristo yakoze. Ijambo ry'Imana ribaganze.